UMaKhumalo siyabona lapha ke ukuthi songani kulokudlephana ku-MDC lapha sizwe kuthiwa ke umnumzana Monke Tsvangirai sekhethe umnumzana Chamisa ukuthi abembambele isikhundla sakhe aze phenduke. So ke akutsho ke MaKhumalo ukuthi kambe kuhamba njani kulabanye phela bathi lapho ngazana kulokhophela. Mina kulento engimangalisayo ngabantu esisebenza sonke inhlanganiso zonke umhlaba wonke jikelele kangele kunje balezisekelo zombuso ezibaqondisayo ukuthi kumele basebenze njani kweminyaka le esiyabe siyiphiwe ukwenzela ukuthi sinqobe imigoqo esiyiphiwe. Njengebandla leMDC sahamba ku-Congress 2014 safika ku-Congress kwaphuma izinqumo ezokuqala ngokuthi sizame ukuthi sidonsane sihlangane sibe nyandanye abathi ngesilungu i-big tent. Sesigoqene asihlanganiseni amakhanda sibone ukuthi kanti izami le singenzani ukuthi siyikhiphe ngobuzulu uthe khona nabambani kumele babona kumele sibambane i-Congress le okuthiwa i-convergence ngesilungu. Sesihlanganisile amakhanda kukhona lapho kumele siye khona ukuthi siyekhipha izami i-alliance. Yizo izinqumo esaziphiwayo e-Congress zisuka izinqumo lezi zahamba nazo ku-National Council eyiyo i-committee ephuma lemigoqo phakathi kwe-Congress lapho ngafika ku-Congress yafika i-National Council yazivumela lezo zinqumo zangena kwisisekelo sombuso se-MDC. Kazange aphambanise lutho ulandele isisekelo sombuso se-MDC ngoba ku-Congress kwathiwa upresident we-MDC-T uselelungelo lokukhipha abantu lokufaka abantu ku-standing committee lokungezelela inani labahlali be-standing committee. Singasuka futhi khonapho ku-president singene ku-National Council. I-National Council ye-MDC ilamalungelo ukuthi izinto ezivela ku-standing committee izinqumo lezivela ku-National Executive ziphelela ku-National Council lapho ezizavunywa zalwe zitshintshwe kumbe zihlale zinjalo. Yiyo yodwa ibhodi ebandleni le-MDC elamandla ilamandla njalo i-National Council yokukhipha lokukhetha abantu beyi-National Council. So angibona ukuthi bona bakuthatha ngapho ngoba bakhuluma ngapho asithi yebona izingoqo lezi izinqumo lezi ezaphumayo ukuthi zingene kusisekelo bona kazi bakhwabithisana balelungelo lokuthi ngaba kumisa khonokho ngoba uma sisiya ku-Congress abantu babusuka kuzigaba ezijiyene ema-province babuye lezi nqumo zabo abafuna ukuthi zingene kwisisekelo sombuso wenza bayantshintsha kumbe bayangezelela bese kuhlala sokuxoxisana ukuthi lisithini ngakho bese kuhlala sixoxisana size sivumelane. Izinqumo zonezo zavunywa ngoba bona laba sebehlaba inkosi namhlanje babekhona bakhethwa ukukhetho lona lolo namhlanje izisikhundla abalazo namuhla okwabenza ukuthi bangaze basukume ukuthi hayi inqumo lesa kasilunganga ngendaba yokuthi lokuthi kuyini sebemhlaba inkosi sokudlula iminyaka emine. Kodwa bakhuluma abanye bathi kolonke kwenziwe umnumzana uTsvangirai akukho phela kusisekelo sombuso we-MDC-T bathi phela kumele vele kwenziwe lokuthiwa extraordinary congress kwezithi kukhethwe umuntu ongangena esikhundleni sakhe nxa kungenzakala kuTsvangirai. Ungathini khonapho? Ngicela bangikhombise ukusisekelo sombuso se-MDC ukuthi kuhlangothi litho ngoba mina sekudingeka ngakuswela. Bangakhohlwa ukuthi bona laba abantu bathatha udaba lokukhethwa kwaba umduli loChamisa bahamba emakhoti ukuthi okwenziwe ngubaba uTsvangirai upresident we-MDC kakulunganga wephule isisekelo sombuso. Bathatha benze sabo isisekelo abahamba laso ekhoti basinika ujaji wabakhombisa ukuthi isisekelo abasisebenzisele leso kayisiso esebandla lethu. Batshengisa isisekelo kuswa umantshi wathi hayi kakulacala okwenziwe ngopresident we-MDC usemthethweni kanti sokutshintshile futhi sokungaphi futhi. Kodwa ke so engaba lelungelo yini ukuthi adinge umuntu ongahlala sibile esikhundleni sakhe lokho kuthiwa i-succession ngesikhiwa kunjalo? Ngithe mina wakhetha umnumzana uChamisa ukuthi abe ngu-vice president, wakhetha umnumzana uMdzuri ukuthi abe ngu-vice president. Bahlaba umkhosi abantu
kungakhanyela kuba iqalisa indaba yabo ukuthi okwenzakeleyo kurong besilokhu sisiza ukuthi hayi mina ngavotela lana kabavotelwanga angithi njalo asikoqiniso lengaleni wavotelwa abantu abangaki but ekhoti yayisiphumile ijudgment ukuthi hayi lokho okwenzakaleyo ku-right so usekhuluma ngani futhi bakhuluma ngani bona injongo yentshukuntshu yabo yini njalo kumele sibekwazi la unje so kithi awusoze uthi wena nxa usuvusene lenkokelo lobasi wakho phezulu khona ngapho uthi ugijime uye kustudio uthi ya mina ubasi wakho wenzile burongo akwenziwa njani even lesimtini akwenziwa njani yikho kuthiwa kulo lapho ekusamba sekhulumisana umlotha okubehlula ukuthi bahambe ku-National Council lapha abavunyelwa khona bayekhuluma ukuthi hayibo thina okungani kuyasitica yilokhu lalokhu okwabo eyabe i-National Council sekuyi-studio 7 amaphephandaba ama-WhatsApp lawo ama-Twitter nama-Facebook hayi i-National Council ye-MDC kayisiyo Twitter kayisiyo WhatsApp i-National Council ye-MDC zinkokheli ezivela kuma-province wonke aseZimbabwe ezihlangana khona zigcwayisise ukuthatha indaba ihamba kanti okubehlula ukuthi bayakhuluma kubona kuyini bagijime besiza ngakini abakubalekelayo abakwaziyo abakwenzayo oku-right kumbe oku-wrong kuyini nxa kuwukuthi esikukhulumayo ukuthi isisekelo sombuso esikutshoyo ngamanga ngabaqondisi ukuthi hamba ukuthi isekelo ikhasi elinje kule dabo linje asikaze sibeze change esikuzwayo ukuthi abanye bavotela abanye ba-appointa abanye basenior abanye ngojunior abanye ngabantwana abanye bakhulile kulani lesi sekelo sombuso khonokho so-ke ibandla soze lidilike yini kumbe lo manyano MDC abantwana